Kemudian sejarah lo pegah. Nasirau nan gayan Sa'aduddin At-Taftazani. Nyo berkaitan dengan ilmu laduni. Sa'aduddin At-Taftazani nyo gebebeur hanjeu. Gemutalaah po yang gemutalaah hanjut hana terbuka pintu ilmu. Hanjut. Yang naik ganyan ikhlasat. Po yang gebebut ikhlas. Po yang perintah legora ikhlas. Kalau kayak gitu gepegah doroyong posi pio dia panekan makan nakal ente doroyong baju hokai. Hah? Rata na itu miu kau ro Jumat katipek koyo batala. Menanci cai nang miu kau ro Jumat ka sakit, ka flu, ka demam koyo badai doroyong hanya jauh belang ya cuma kamaki. Nak jauh belang abu sini hana. Oh hana berkah ro. Yang lepegah abu minta omong kamu yang je menjauh belang. Lebih-lebih kita tinggal dalam kota, yang tetong kiban jauh belang. Yang tetong bila ating tak kun ating. Lon hanjik je ating belang. Kagila apa hanjik kun. Hanjik je ating belang. Atle. Yang payah ayu minta omong babu. Yang berkat semula. Kamu jauh belang abon. Sama langa. Kita yang babu jauh boleh mendung. Jauh boleh. Cuma cah ilang mata oleh titi mentang jauh belang. Abu boleh titi no. Abu Thailah dia jauh belang. Cuma cah. Umi longkalan. Umi yang natra lang belang. Umi boleh titi. Nyan hai tidak naik pikir lo. Hai lo pikir. Kira long. Hai long kalong si umi lain paling dia jo iya sagai gede hati-hating. Dia jo iya ublang. Umi ulah di neutral lang blang ni kemurui. Memang saya tidak naik pikir, hayo pikir. Luar biasa orang cik long. Jauh blang. Yang boleh berberkat ilmu, ja. Perinam, ja. Kiban apakah? Cuma maki hana buah. Cuma kami yang bisa bawa nikmat ci. Nanti tak dua tak cungki liga ki ham liga cium. Siapa mangat? Ya kan? Siapa nikmat ci? Cungki li, li mana cium li. Yang mau nikmati. Jadi le Syekh Tengku Sa'aduddin At-Taftazani gesuluk ikhlas atau nama perintah gures dumpu kan. Hana mekeli-keli. Lam suluk ganyan lam ikhlas ganyan. Gemulumpo kan merempok dengan Rasulullah. Pegahlah kita bertemu dengan Rasulullah, pu bertemu lang lumpo, pu bertemu jaga. Ada jaga boleh jadi merempok walaupun Rasulullah kawa. Itu yang kalau ganyan ahlu sunnah jamaah. Baiknya pegah bawah habis, hai pati. Hai pati. Hai pati wanyan merempok langsung dengan Rasulullah, kibai pekabeh Habib Umar. Ya, item sebab so yang kalau dia dikala Rasulullah lalu po yang dia dikala secara nyata. Terserah po ke Sa'aduddin Taftazani merempok lalu po ataupun merempok lam jaga. Ban merempok dengan Rasulullah ni yuhah baba. Hah baba. Leun hah babah Sa'aduddin Taftazani nerudah. Ia babah Rasulullah lam babah Sa'aduddin Taftazani. Ahli kejadiannya tabahur bila ilmi. Luar biasa melaut ilmu daripada Sa'aduddin At-Taftazani. Nya diganyan merempok ilmu ilham karena ikhlas.
Lagi Abu Kuta cik. Lagi Abu Bayapasi lagi yang cik. Ni kalut. Abu Kuta lang sejarah lagi yang lu. Nyanyian itu bedan tu baik pengun. Ipegah haji merupa ilmu ilham. Merupa haji malaikat, malaikat maut pun. Cara kedua. Nah, sabah tu cara menumpah ilmu la dunia bitafakkur. Itu mikir. Ikhlas. Ta'zim kepada ahli ilmi. Hormat hat, ta'zim hat kepada Al-Quran. Itu mikir. Nyuna kejadian tu. Puh nak dengar dia pun. Nah, kejadian di hospital Amerika. Anak luar lang rob kah Amerika. Ini apa kondo ni kan? Yang baik ni jium bak jaro, coro poh pun. Pena langke, mulai hanjir. Begah apa luar nang rob kalau yang ngom. Ini yang jangan. Ya kena urang ni olah dom. Jium bak jaro, coro poh pun. Pena langke, mulai hanjir. Begah apa luar nang rob kalau yang kangom yang baik ni dayah baik. Tengok dayah bubere. Bubere yang on tu hibe langke yang tapi benar. Walaupun yang kat itu lu pengen gada-gada. Ya, baje bu megedi. Mu siru jamuk lalat. Urang mudi awai lagi yang mandum nu. Masa maya-maya lu dayang abunya urang gurai-gurai kamu mudi mandum. Necih sa. Kupiah laga baje blumah watayan. Baje blumah baje cabuya. Dari lele urang kampung memang hebat han. Cipah lagi yang dia. Ada urang dia watai bu ila buhan lagi ya wah. Begah le abu kumala. Padahal sana tepu pi kecero. Sia bang kaju mi kali geti bawang kamu bae. Sia gerti le iya. Keun nyan pha be kacau kah aku bah kelong tiblah. Padahal na tepuna. Gepike le urang kampung thamangat maju ada rupiah sia mano sabe. Payah betul ni dia orang. Payah betul. Jadi kak, ahli Sahaduddin Tabtataniyo merupakan Rasulullah. Nerudah ibadah Rasulullah. Nimat badadan berdoa. Linya luar biasa itu. Ilmu. Yang kita Tabtatudin, yang kak oleh ke Amerika le. Jadi nak kejadian baru rumah sakit di Amerika, 2 ibu melahirkan. Kapasi yang melahirkan urang inang. Panina uragam melahirkan. Siro agam siro inang. Bayi. Baby. Gimana baca? Babi menulis ikan bui. Baby. Hello baby. Yeah. How are you? Kita bahasa Inggeris menan, how are you? Tak jauh ni kayak jauh belang. Walaupun lang dayah kajian bahasa Inggeris, banyak tring macam dalam kampung. Halo nenek, how are you? Kayak jauh belang. Ho, ke mana? Hai ho dia you kayak jauh belang dia padahal bahasa Inggeris. La ilmu how are you? Lahir 2 anu bayi. Siro inang siro agam. Lia lahirnya ijo le perawat. Mumaridah bahasa Arab. Perawat. Mumaridah. Cina ulang kamus yo. Ijo le perawat. Biasa bak jaro bayi yo itu le. Aning dari sawa musuh mai. Mai musuh Syakina. Syakina musuh. Baby Syakina. Mesti sira tu somai. Irabumah. Baby Irabumah. Dua ile mumaridahnya itu lehnan. Mahana mupo anu tu. Yang anu yang agam supo bayi, yang inang supo bayi hana mupo. Muheboh tu.
Jadi rumah sakit ni kau gempar kau terjadi kesalahan yang paling fatal. Buat mumaridahnya karena hana mupo supo bayi yang agam supo ya inang supo. Nah perawat orang Islam. Ikhlasan, takzim taat ke ulama. Buat Quran tapi walaupun tinggal pada ngerok kafe. Sehingga le mumaridahnya gua ke dia Mesir. Orang Mesir. Dia merempak dengan ulama-ulama Azhar. Bicerita kejadian mbak rumah sakit kanyan. Le ulama Azharnya ke pegah. Longnya kan doktor, kan medis. Hana mu faham long. Yang na long tu puai long lidzakari mislu habdil unsayin. Bagi orang agam 2 kali bandingan ke orang inang menyangkut dengan faraid. Tapi menyangkutnya hana faham long yang na dalam Quran ke pegah lidzakari mislu habdil unsayin. Nyan thaga yang na ke pegah le ulama Azhar. Pesawat golong Amerika. Gepikir le mumaridahnya. Gepikir ganyan. Tafakur. Merupa ilham, merupa ilmu laduni. Gepegat penelitian. Geparik saat gecok susu manduara urinangnya. Parik saat hasil daripada penelitian kanyan ia susu bak puteng di urinang yang dilahirkan bayi agam lebih le daripada susu urinang yang lagu pulahir bayi inang. Kalau nyo yang le lebih le dua bohnya nyo yang le ni kalau kadar garam 2 kali lebih le daripada kadar garam kurinang menancit vitamin. Jadi beranjak daripada lidzakari mislu habdil unsayin nyan hasil penelitian. Sehingga aduk merembuk doktor-doktor Amerika aduk. Setujui ka betul ya. Ka betul. Sehingga doktor-doktor yang kafir yang tamang Islam yang merupakan ilmu laduni karena tafakur nalang kita berpikir nalang kita yang cara jadi adanya memandum putra ba'da taswiyah kabereh tauhid ketemu kabereh fikih kabereh tasawuf. Yang pertama apabila ikhlas ketemu merupakan ilmu laduni. Nya berat hana sapu hana ke pegangan ilham moto yang jauh takengon nah. Kai ganyan ilmu hakikat ilmu syariat putra pu hakikat pu. Kena urang pegah-pegah ilmu hakikat nya ikamu ka hakikat pu. Oh tajuk sedekah hana je deh sampai puji hakikat. Pegah hakikat. Oh ya budak tahu ban lipeh jaih ba mata. Yang tak salah. Yan. Munyo kena perle bemerupa ilmu laduni lagi yan. Tamang kadut. Ya? Tamang suluk. Cak barikan bak yang jelas. Nah, perlecok tarikat syatariyah. Ja babu kuta, khalwatiyah. Ja babu kuta. Ja babu juluk. Perlecok tarikat Naqsyabandiyah. Nah, Abun Tajudin bagi yang tahu. Perle urang yang Tuhan alam, nah Abati Baidawi, Aceh Selatan. Cak. Yang kita ini kalutnya. Apalagi yang karena jodoh, karena tunangan, yang kalur aja. Segolong wen kalur ilai. Be win awai dah. Sebab nyo kalur tawin hang merupa le kalur.
Kita yang khidmat ke suami. Lebih pala khidmat suami dengan ibadat lain. Ya kan? Nah, sehingga hari ini ke hanji puasa sunat mihana izin suami kecuali puasa Arafah. Ya, kan?